नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खला बोला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज या न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका ति मते उड्या वर्ग यट इना तचोय वैचंगु विधि व्यवहार यट कोपालेगु निम्ति सकल उड्या वर्ग यट ठुगु बुढा निंका जना सक्सिन ठुकी यट नाला काई ढैगु पलसा कय जना विधि व्यवहार ढैगु उड्या परम्परा सभ्यता व संस्कृति या चिंख या नचनगु विधि व्यवहार यट अर्थ ठिका संस्कृति व परम्परा लेंका टे मागु लेंका टेगु मुआगु टोटा छेगु या मामा ठा परिमार्जन या नगने शुद्ध उड्या टेगु विधि व्यवहार यट संरक्षित या नटे आधुनिकता या नामे विकृति मया ई कथन नु पुस्तायत लुएक नालकागु नु व्यवहार यातन परम्परा रीति मशंक नालका उड्या समाज आर्थिक रूप मिश्रित समाज जुगली सकल उड्याटेस हरेक आर्थिक वर्ग न नालका अपुगु कथन नियम दैके व्यवहार या बले संपन्नता या आडम्बर मवेके अनापसेक आर्थिक भार वैगु ज्यामया मचा बुसाने से ई पाटकय व्यवहार फुकहे लस्ताए जाखन जोगली लस्ता पंकेगु न मनुया स्वभाव खटैगु लोमंके ठाउँ या ई लुएक ई या बचत या कठ जुठा टक अपुक व बचा इलंगाका विधि व्यवहार कोचाके हु पाके बिचाया जोजलपा युट्युब च्यानल हो फेसबुक पेज पाखे निना दियाजो मुज्याजो उड्यास एपिसोड पेसा व गुइ खुगुया जिज्याजो न्याकामी सुम्या स्थापित व उड्यास टिम पाखे ज्याजो निना दियाजो सकल भाजु मेजु पिन्त दु नुग्लानी से हना बनाना प लस्कस्या छना जना याब्ले थे थौया ज्याजो या शुभारम्भ थो तस्कहि बहलागु बुद्ध या भजन तथागत्या चरण संधागु भजन या नचना छल
थोमने हे आनन्द वगु भजन तुंगा हाकनस्का ज्याजो उड्यास नेना दिया चोपी सकल भाजु मेजु पिन्त जी ज्याजो न्याकामी स्म्याय स्थापित पाखे दुनुग्लानी से हना बनाना पन लस्कु सेचना चुना जिगुठो ज्याजो उड्यास न्याप्ले पुतबार ठो हे युट्युब च्यानल अपलोड जुइको जुनी जिगुठो अफिसियल युट्युब च्यानल लाइक शेयर सब्स्क्राइब याना दिता इना प्याना चुना अथे हे थोहे लिंक जिगु फेसबुक पेज न शेयर जुइगु जुनी जिगुठो अफिसियल फेसबुक पेज न लाइक व शेयर याना दिता इना प्यासे आधा साची ज्याजो या दक्ले नहापांगु बचा हाकगु दिपा पाखेउने दिपा ढुंका थौया मेगु बोत न्याके थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगया नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर नुगया गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार निनसिया पेतत्या इनिसे खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान लिसे ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. थोचिचा हाकगु डिपारुंगा हाकनस्का ज्याजो उड्यासन याना दिया चोपी सकल भाजु मेजु पिन्त हाकनस्का ज्याजोले लस्कुस यासे आधा छची ज्याजो या दक्लेन हापांगु बो पाखेवने थौया दक्लेन हापांगु बो ख उड्या व्यक्तित्व चास थौया उड्या व्यक्तित्व जी सहकर्मी मेजु लोसन तारा ठुला दर्जिउ पाखे नेने ज्याजोले पासकसित उड्यासा न्याना चुना दिपि सकल न्याना मिपिन्त ठो ज्याजोस लस्कुसे यन्चना थौ या एपिसोड जी उड्या व्यक्तित्व पिनि मसिका यवेगु चले असं ये सम्यक साउ या बारे थन यथन तेनगु जुल सम्यक साउ दयम पुराना सम्यक सिंह तुलाधर ख असंय जरुन्छे चनदीमा चक्रवीर सिंह तुलाधर या चिर गमका सम्यक सिंह तुलाधर ख अब जो चक्रवीर सिंह तुलाधर सम्यक न्याय की ढुंका डुमका जोली वे कयना सम्यक जो गुटाई वे कपिनी पुरखा निसे लासा कारोबार दुपी लासा व्यापारी पी ख ईस्वी सम्मत 1900 टाके कान्तिपुर यको उराट लासा व्यापार या वने हो ख वला सक्सन सिगु खंजुल लासा व्यापार या उनी पिंजा वेक पिन्ट लासा साउ न ढागुया लासा साउ मध्ये सम्यक सिंह तुलाधर छम्न नाजामा लासा साउ ख सम्यक साउ पिनी लासा चंगु कुठियाट केन्चा गो रगाटाई छपु स्वाने चोस कुठिया लुखा जोली से पासा केन्चा गो नाजो ढाई स्वाने त केन्चा भा लुखाएट गो ढाइगु जाचन अलि वेक पिनी भारतीय कलकत्ता कालिम्पोङ न डिपोडो ओ बक्टे लासावने त जंगली जनावर पहाडी ल खुंडा काटे भए आदि जुल होला ओके हाना नाप ता हकगो ब्रह्मपुत्र खुसी नाप छिनाउने मागो जुलिन थो लासा थ्यांक यू यात्रा रे टस्का हे चुनौतीपूर्ण ख लक्ष्यबिका ठ्यांका अनुवना थागो व्यापार व्यवसाय न्याकी गुजाचन ओ बखटिया लासा सब पिस
अहिले लासा साउ पेसा चाहिँ नि अठे लासा छाया कमेना वो गुडाम धन्य पाले वया आपलो हे बुद्ध धर्म बौद्ध सम्पदा नेंके हुजा धर्म कर्म पुण्य हुजा आपलो हे ठागो दान दतेबे याना दिगु जाचो न अहिले सम्यक साउन ठागो नाय टेल वेक ठामन सम्यक न्याक्यो गोसायन दिल 2006 साले विक्रम सम्बत 2006 साले श्री 5 त्रिभुवन सरकार हेट गोएडान टेगु भिंगु जान जुल सम्यक न्याकित झम्नापा जी राष्ट्र प्रमुख जुजुपिन्द गोएडान टेगु नापान सिंह चलन ख अलुवेक सम्यक न्याके मला वहे दिवंगत जुया दिल अलुवेक या जहान सानुमया नापं कैपी भक्तवीर सिंह तुलाधर अक्कलमान सिंह तुलाधर रत्नमान सिंह तुलाधर सिद्धिमान सिंह तुलाधर पिसा सम्यक साहुय इच्छा कथ विधिवत रूप सम्यक परंपरा कथ स्वयं बुफे खेले सम्यक न्याका दिल तर सम्यक साउन गोएडान तया दक्षिलिपा 2007 साले न्याके मागु सम्यक 2008 साले क्योचाको संलोक हुनु तिनी ठोज्या सम्पन्न जुल ठुकियान छगु विशेष कारण दो वो ठुकटाउ अनि छिठा राणा सरकार या ई सच्छो पर्यटक राणा तेसा शासन याना चोंगु यात अन्त यात श्री 5 त्रिभुवन सम्यक या स्वला न्याय भारतीय बिजागु जुल वो इले राणा तेसा मौकलाका अजिराज कुमार ज्ञानेन्द्र यात श्री 5 महाराज जिरा सरकार जुलरका घोषणा यात ज्ञानेन्द्र सरकार यात मान्यता बिके लागि परम्परा अनुसार सम्यक मण्डपे बिजाका सम्यक समारोह यात राणा सरकार अनेक जुक्ति भए त्रास बिल यन हेकल तर नेवा बौद्ध पिस ठो किस्म या हेको अले ख्याचो बिउ यात वास्तवया उक्यात न मान्यता मविष्य 2007 साल सम्यक न्याकल अले 2007 साले फागुन 60 गते जुजु त्रिभुवन ल्याम बिजाका प्रजातन्त्र वेटुङ गाली तिनी विक्रम सम्बत 2008 साले क्योचाको संलोक हुनु परम्परा अनुसार श्री 5 त्रिभुवन जुजियाट हे सम्यक मण्डप बिजाका सम्यक न्याको उजुल ठुगु सम्यक संस्कृति इतिहास तसा पौजको जोगु मको राजनैतिक पृष्ठभूमि न ठुकी तरंगु दिन प्रदान यागुडो लिसे ठो सम्यक ऐतिहासिक सम्यक जोवंगु डडगा पण्डित हेमराज साक्यजो ठाउ सपुटी नेठना दिगुडो अले ठोय सम्यक न्याके त वेकय परिवार पिस सम्यक दियोन स्थापना यागुजुल सम्यक दियो अथवा वेक चिस दीपंगर तथागत यो दीपंगर तथागत नन्ताई अले खासले दीपंगर तथागत यो मूर्ति ख अले ठुकेर चिस बहिदियो ढागु न चलन्दो बहिले बहिमदियो जुनी ठो बहिदियो न ढागु या अले वो दियोपी प्रत्येक सम्यक न्यायको बखते सम्यक दियोपी ठगु छेन्दुपी सम्यक दियोपी दको हाजिर याना सम्यके दुठ्याको हुनु छिउ चलन परम्परा दो ठुकटा सम्यक साउन ठगु जीवन काले न अनेक पुण्य कार्य याना चाहगु दो ठुकिया छगु यु दसु कठान्य बे स्वयंभू मा चैत्य दक्षिण पूर्वे चंगु किन्डो बहाले चंगु देगले वेकलन दु गजु छाइ दिगुदु उगु इले वो किन्डो बहा गुकिया त कीर्तन महाविहार न ताई तस्क हे वाट्यो फाट्यो जे चंगु अवस्था लान चंगु जुल ओ इले
बौद्ध विद्वान नप नेपाल भाषा सशक्त म पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्य प्रयास व जीर्ण अवस्था लान्छौँ किन्नो बहा जीर्णोद्वार यागु ज्याट ऊ बहा जीर्णोद्वार याट श्री तिनचन्द्र शमशेर सरकार व टलक्षेम लासा साउ ठम्मा साउ पाखे आर्थिक गुहाली चुलागु जुल अलेठो बहाया पलिस्ता विक्रम सम्वत 1984 या पहिला ठो अष्टमी खुनु जोगो ख अलि ड्यछे गजो मडौले असन्य खाया सम्यक सिंह तुलादर रत्नवीर सिंह तुलादर साउपिस 1986 स लुङ्गजो छ्यागो न याना दिल बौद्ध धर्म प्राचीन कालन छि न्यानवय चोंगु धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व जागो गुला पर्व चोन्याकेट सम्यक साउया अपलन डेन्डु नेवा बौद्ध ठौं टकन झझ ढाको न्याको वय चोंगु गुला पर्व उडा वर्ग पिण्डको विशेष ज्याखण्डो श्रद्धापूर्वक गुला लक्ष्यङ्क गुला बाजौं ठाना टुटबना स्वयम्भू महाचैत्य परिक्रमा याना विशेष दिन खुनु ठिठी पूजा याना वय चोंगुटो ठोहे गुला पूर्व सुठान लाक न्याकेको लागि असं या पिसं असं गुला बाजौं गुठी गाना स्थापना याना छगु खलयत जिम्मा बिया व्यवस्था याना टगु ख छगु खलर्यो उके दुने असं तो आइपिन दुने छौ समूह देका व्यवस्थित रूपमा यहाँको वय चोंगु ख विक्रम सम्वत 1997 साले झिम साउ पिसं पालमपाय ज्या भालकया ठाकुली जुया गुला बाजय ज्याजो यहाँका वय चोंगु इतिहास दो उकी मध्ये छम पाला ठाकुली सम्यक साउ न ख अहिले विक्रम सम्वत 2007 साले मेपी निम साउ पिन थपे जुया झिन्यु खल डट असं गुला बाजा गुठिया नियम अनुसार खलय पाला ठाकुली दिवंगत ज्यादलकी वेकय उत्तराक धिकारी पाला ठाकुलिया दर्जा बिया उमैत ठाकुलिया जिम्मेवारी बहनिएको चलन दो ठुकट ठौटक ठो गोला बाजा निरन्तर रूपमा बालक व्यवस्थित रूपमा न्यानवय चोंगुली जी सम्यक साउयन अपना योगदान दो खेतला वेकय योगदान वेकयु जीवनी बारे अझ न मालिकु अनुसन्धान याना मालिमागु खनेदो आयत ठो चोसु उसनिस्तार तुलादर पाखे चोइटगु चोसु या आधारे झि ठाउँ या ठो सम्यक सिंह तुलादर या मसीका न्यवयगु जुल आ ठजा विशेष व्यक्तित्व पिनो जाखया अनुसन्धान छिस याका उन्टो वनिमा ठुले दया ठाउँ या ठो मसीका कोचाके पवतु सब मंगलम साधु 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 यको सुबह देशना जना सहकर्मी मेजु लोशन तारा टुलादर जुया त वेकन छिसकसित उडा व्यक्तित्व कनादी गुली अथे हे छिकपिन्तन सुइन व्यक्तित्व बारे कनि मन्दुसा चित सुच ब्यादिता इना प्यासे आ हाकन छक पच हाकको दिपा पाखेउने दिपानि हजिगु थो अफिशियल युट्युब च्यानल व फेसबुक पेज लाइक शेयर व सब्स्क्राइब याना दिता हाकन छक इना पेना चुना गनौचित न्यापय समस्याला मडुला नेनिगु क्षमता मोज्या चुंगु खला यदि खसा थौ हे जाँच दिस न्यापय लुया लक्षण त न्यापन मो टाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इक्कुसे सुनिगु न्याप गप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. थस्या बर्गा वेला टाइगो थटे याना चना मजिल चासा छक फुल बडी चेकअप या वनेनु गले क्यों नि उडका ठिकै रगा बसियोला मको
टाया जमले डुगु सुविधा सम्पन्न गु ग्रान्डी सिटी हस्पिटल डङ्क बालाक फुल बडी चेकअप यान चंगुदु हजुर शनिबार या विशेष पैकेज 5560 वंगु बेसिक पैकेज आ 2500 जका नप 13440 वंगु बोन मिनरल सिटी स्क्यान नप डुगु स्पेशल पैकेज आ 5000 जका मौका या फाइदा का दिशा फुल बडी चेकअप थथे याना दिशा ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ काठमाडौँ टेलिफोन नम्बर 41635004163700 41637000 Admission open for playgroup at Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350. माँ भाया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोए ख जिमीको स्कुल या विशेषता Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350. A multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. नेपालले फेसन डिजाइनिङ कोर्स पेदया ब्याचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपालदे या छगुहेजक नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी या त लुमङ्का दिछ सम्पर्क ज्ञानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 437 7201 437 7201 ठोची चाहको गुडी पारुंगा हाकनसका ज्याजो उड्यासने नादिया चोपी सकल भाज मेजु पिन्त ज्याजोले लस्कुसियासे आद आसाजी ज्याजो या मेगु पोपाखे वने थौया मेगु बोख उड्या बुखै बारे ध्यागु खसा उड्या बुख दैको उड्या त दुने ज्याचुङु गतिविधि बारे ध्यागु ख उड्या त दुने न विभिन्न पुचाले सुसु ज्या ख त ज्याचुङु दु अले वो पुचा त गथे नानी हने वना चुङु दु धका जी उड्या बुख पाखे सकसित कनेगु ख चासा थौया उड्या बुख जी सहकर्मी मेजु प्रेम विराटुलादर जु पाखे नेने सक्सित जजल्पा आन्याना दिस उड्या बुख येल संग्रहालय स लासा नेवा किपा बोजा लासा नेवा तैस ओ इले लासा वना व्यापार यावंगु खैट विशेष महत्व बिया कै तगो किपा प्रत्येक मान तुलादर जो संग्रह यान तगु येल संग्रहालय स बोजा यागु ज्या भाद्र 6 गते शनिबार निसिन सुरु जोगु दु ठुगु किपा बोजा भाद्र 20 गते टक न्यायगु ख डाक्टर सुमन कमल तुलादर जो कना दिगु दु ठुगु लासा किपा बोजा उले ज्या भाद्र 5 गते शुक्रबार यानी शनिले यल संग्रहालय जोगु ख ओगु उले ज्या समारोह स प्रत्येक मान तुलाधर या क्या बाजु सिद्धार्थ मान तुलाधर नाप विदेशी पहा बिन्सा लासा नेवाटे स ओगु इले यागु व्यापार नाप ठो नाप सम्बन्धित थिथि पछियाट क घना ठगु विचापित बिया दिगु ख ठु किपा बजा खण्डुगु किपाट ओगु इले नेवाटे स गुलतक्क दुखसिया ठगु व्यापार व्यवसाय याट चन्याके गुजा यागु दु तैगु खया लिसे लासा नापया स्वापु याट टक्क बल्ला के टाढंगु भूमिका मिटोगु खनेदु लासा नेवा शताब्दी व ठोनाप सम्बन्धित ऐतिहासिक किपा बजा यान्टाउ किपा लिसे उ व्यापार व ठोनाप सम्बन्धित गु आपल खट चया बैठकदु ठुकियाना लासा व्यापार लगायत उगु इले या जनजीवन या बारे अध्ययन या पिन्त टक्क टाढंगु टिब जु हुनेगु खण्डु ठुगु बजा सुटसिया चिता निसे सनी लेया खुटा टक चाल चंगु दुसा ठुगु किपा बजा अवलोकन या नदीता सक्सित गोसा खल्क इनाप यागुदु लासा या नेवा व्यापारी पिन्छ विश्व उत्सव या इले लासा सटके खी बाजा ठ्यागुन यानवंगुदु लासा नेवा व्यापारी त केवल व्यापारी जग सीमित मजुसे इबि सांस्कृतिक रूपेण तस्कहे सक्रिय जुया ठगु जीवन हना वपि ख ठुक्टहे नेवा लासा व्यापारी तैसा लासा मोहनी नख हनेगु झोले पाया टकम पिटना मोहनी नख हनेगु ज्या यानवंगुदु खापा तक तया ठुगु जात्रा न्याकेगु यानवंगु ख
लासा नेवाटेस सोनिग या संस्कृति या टटक्क अनहनेगु जायना संस्कृति प्रचार यागु जा इम्स यान वंगु खनेडो ठुगु बोजा या उलेजा जाय झोले प्रोफेसर निर्मल रत्न तुलाधर प्राध्यापक अमृत मानसिंह बनिया स्वयंभू रत्न तुलाधर रीना बनिया तुलाधर लोचन तारा तुलाधर सुवर्ण केसरी चित्रकार आदि स्वदेशी व विदेशी पि आपलं व्यक्तित्व पिंस अवलोकन यागु जा यागु दो लासा नेवाटाइस व्यापार याना वैचंगु लासा मिगय लासा व ठाउँ या लासा आकाश जमन्ती हे पानुवन्दुको दो लासा नापा नापा नेवाटाइस हे व्यापार याना लासा विकासे तिब बिगु जा यागु ख लासा नेवाटाइस ढागु यान वैचंगु दो लासा नापा नापा लाखे लसिन्तेगु दे ख ढकान ढागु यान टगु दो नेवाटा लासा वना व्यापार यागु सुरु यागुली हे लिपावया अन्य मनुटेगु जीवन शैली निसेकया आफ्नो ज्याकट या सब खडकान ढागु यागुदो ठुक्टा बिचाय न स्वेबले लासे विकासे नेवाटेगु देन आफ्नो डुगु खण्डो लासे विशेष याना नेटे टुलाडर असय टुलाडर लगय साके यले टाख्वाट आदि नेवाट वनिगु चलन डुगु ख ठुमसा लासे उचना आफ्नो व्यापार याना टमी तक जोगु ख ये न लासा वन्ट करिब लक्षिति ई मागु न लासा नेवा टेस टेगु ढापुडु नेवा उडे वो साके टेस तस्क हे दुखसिया लासा वना व्यापार यागु ख लासा नेवा टेस ठाट तस्क हे संघर्ष रूप स्थापित याना व्यापार ठगु भूमिका स्थापित यागु ख उगु इले लासा वन तस्क हे ठाकुगु ज्या ख ढकान कागु यन्टगु दुख अठे खसा न लासा नेवाटे स ठाउगु विकास यागु निम्ति आफ्नो दुख यातन चुटा मर्से संघर्ष याना लासा वना व्यापार याना थपि तबि जिगु यागु ख उगु इले लासा वन ब्ले ले हे लुटेरा टेसन लुटे या वैगुन यागु ख भुक्त भोगी पिनिगु अनुभव दो लासा वन्ट ब्रह्मपुत्र खुशी छिना वने मागु व आपलो दिन तक न्यासी वन मागु अवस्था दो ख वो पिसं कनिगु यागु दो तर ठाउँ यातायात व्यवस्था डुग्ने सहज या वैचंगु दो उगु इया काल खण्डे ल्यामया बैसे हे लासा वना व्यापार या वनिगु चलन दो ख लासा व्यापार या त कोठी देका टगु दो नाप समग्र रूप पाला या व्यवस्था याना लासा वपि उडा सकेटै स ठगु समूह डेका जायागु प्रचलन दुगु ख लासा व्यापार या वनिगु सवाले ये आपलो हे उडा जातीय छे जका मस्त बोलिङ चलन दुगु ख लासा व्यापार या वनिगु ठेगु ये दुगु वस्तु लासा यंग्यु ख अल लासा दुगु वस्तु ये हया व्यापार यागु ख ठुक्टा व्यापार यागु छले विशेष रूप ये पाखे खाद्य वस्तु यंकेगु यागु ख वो पिसा ढागु यागु दो जब लासा चाइनीज तेसन लडाई याना लासा ठागु लाटे कागु याटा अबले निसे नेवा तेसन लासा वना व्यापार यागु निगु जा म याना लिपा बन्द हे यागु जा यागु अनुभव न कनेगु यागु दो चाइनीज तैसा लासा लडाई याना अन्य जुजु समान में डलाई लामा लासा विश्वमना भारतीय शरण कावंगु ख लासा ढापनापा बोन धर्म ढागु धर्म डुगु खसा लिपा प्रकृति बुद्ध धर्म जना वंगुली अन बुद्ध धर्म व्यापकता कागु खन भुक्त भोगी पिनिगु रा दै जंगु दो ता बाजं थाना गुला पर्व हनाचन दैन दसं गुला पर्व हन्त ढा बाजं थाना स्वयंबी भनेगु जा न्याकेगु यानवै चंगु ठुगु 2083 साले न ठुक्टा हे ढा बाजं थाना स्वयंबी भनेगु जा श्रावण 28 गते बिहिबार नसे सुरु जोगु ख गुलाबले ठिठी कठाए धार्मिक ज्याजो त ज्यावै चंगु गुकी याना नेवाटे त धर्म प्रति जागरूक याना बिगु जायान वै चंगु गुला धर्म गुक्त ख गुला बाजा या विशेषता हिता ध्यान बिया स्वयं ढासा युवा
युवा तैसँग गुणला बाजा ठागु अवसर व सोकुमे पिन्त सङ्गीत या सन्यनेगु अवसर चुलाका चङ्गो खण्डो गुणला बाज्न छिगो सभ्यता छिगो मसीका छिगो एकता या आधार व छिगो कल्याण या स्रोत तक केना वैचङ्गो आभास या फैचङ्गो डो गुणला बाजा ठागु ज्या नेवा बौद्ध तैस प्राथमिकता बिया वैचङ्गो दो गुणला बाजा गुणला धर्म या महत्त्वपूर्ण आधार तक ज्या वैचङ्गो डो गुणला पर्व यको हे धार्मिक जाख सामूहिक रूपमा न्याकेको यान वैचङ्गो डो बाजा नाप स्वाफुडो समूहगत जाख त मध्ये गुणला बाजा बजान इले बेले यान वैचङ्गो डो ठुगु बाजा बजा युवा वर्ग तेट तस्क उत्साहित यागो ज्या जुया वैचङ्गो डो नाप बाजा प्रति मतिना यान चौपिन्त ठगो प्रतिभा न्यवेगो अवसर चुलाना ठकेन विशेष प्रकार प्रतिभा डो ढका केनेगो होटा चुलाको चङ्गो डो गुणलाई प्रभाव याना गुल्खे बौद्ध नेवाटैसँग गुणला बाजा ठ्यासेका न है चङ्गो डो बौद्ध नेवाटैके डुगो प्रतिभा प्रस्फुट या निम्ति मिग या छि पूर्वज बिसँग गुणला बाजा या विकास यान वङ्गो खटका ठ्यागुन यान चङ्गो डो गुणला पर्व या ज्याजुल याना उक्त या दुस्ना चङ्गो प्रतिभा या त प्रस्फुटन याना न्यने हेगु ज्या याना ज्या याना है चङ्गो डो ठिठी गुणला बाजा खला पिन्सन विशेष याना गुणला ब्ले थानवै चङ्गो धा बाजा या ताल विशेष रूप नेगु प्रकार क्यागु यान वै चङ्गो खने डो ठुगु नेगु प्रकार ताल या ना ख चो जति प्रताल पलेमा लङटा अस्तरा व ग्रह ख ठुक्ट या गुणला बाजा ठ्याबले डियल ह्यागु व श्री भगवान ग्वारा श्री नित्यनाथ ग्वारा आदि ठिठी सगु ग्वारा ठ्यागुन याना ठगु प्रतिभा बाजा खलया ज पिन्सन केना वै चङ्गो डो ठुक्ट या ताल या त छेल्लाबुला याना गुणला पर्व बले गुणला बाजा बजा बले व ठिठी अवसरे गुणला बाजा खला पिन्सन गुणला बाजा थाना नेपा या ठगु मौलिकता जागु सङ्गीत नेबोया वै चङ्गो डो श्री ड्युख्य गुठिया संरक्षक हेरा रत्न तुलाधर या शोक सभा श्री ड्युख्य गुठिया संरक्षक एवं समाजसेवी बौद्ध धर्म खेले मनको साम सदान लुमङ्के भम भाजो हेरा रत्न तुलाधर अकल्पनीय व असामयिक निधन जोगुली वेक या योगदान या त लुमङ्का गुठी शोक सभा 2083 साल भाद्र 6 गते शनिबार यागुडो वेक तुलाधर आकाचाका मडुगुली सुकावटी पुग्ने बास ल्यामा देउ कामना यासे श्रद्धा या छपासा स्वाद्य छासे दुःख कपी सकल छेज पिस संसार अनित्य ख दैगु सिका धैर्य धारण या फेमा ढका बिचा ह्याका शोक सभा यागु ख ठुगु शोक सभा श्री ड्युख्य गुठिया पक्ना जोया गुठी छेया लाउन्जे भाद्र 6 गते शनिबार निनसिया पेटा इले यागु ख ठुगु शोक सभा झाइडिपी सक्सिन वेक मड्या ठुगु गुठिया त जकमखु समग्र समाज या त अपूर्णीय क्षति जुगु खल्लुमङ्का 6 मिनेट मौन धारण याना वेक या लुमन्टी मैन मटच्याका शोक व्यक्त याना दिगु ख श्री ड्युख्य गुठिया आर्य नाम संगति पाठ घुला पर्व लस्ता श्री ड्युख्य गुठिया गोसाले नेपाल सम्बत 300 पिखुड घुला ठो 10 मे 2083 साल भाद्र 6 गते शनिबार खुनु श्री ड्युख्य गुठी छे पक्ना जोस गुठिया लाउन्जे शनि लया खुटा इले आर्य नाम संगीत पाठ यागु ज्याजो यागुडो गुठिया जपी मुना ठुक्ट बौद्ध धर्म या स्तोत्र खेले तस्कन प्रख्यात गु नाम संगति पाठ सकल प्राणी या उदार्य लिसे ठाउँ परिवार या भी उसा वटा आयु या कामना या गु जान यागु ख ठुक्ट या गुला पर्व या स्वयम्भू माह चैत्य स डेके झाइडिपी अस बाजा खल या डगुबा भटाइटी जलपान ज्याजोय इले जलपान या नेवाटे संगर्भ ट्याका चोम अले नेवा व नेपाली साहित्य छम सेल्लाम साहित्यकार जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ खोबिलो दिवंगत ज्यादिगु दुःख ट्याका वेक सुकापति भुवन बास ल्यामा ढका काम नयना बिचा ह्याका 6 मिनेट मौन धारण यागु ज्या भाद्र 4 गते बिहिबार यागुडो यलो
ये देया सुइचागो बाहाले बाहा पूजा न्याकल समाज यात सुव्यवस्थित याना तेय निंती थने स्थानीय भाषी पिनिगु मने धर्मचित्त उत्पत्ति याका अकुशल कर्म पाखे तापाका ते मागु खैट मध्य नजर तया ठीठी धार्मिक ज्याजो याना वैचंगु दो ठुक्ता धार्मिक ज्याजन कुशल कर्मे जगम मन मंगा लोकहित यागु जाखे अभिप्रेरित यागु जान यान वैचंगु दो ठुक्ता या जाहे देश है शांति व मर्यादित रूप में जीवन यापन या फैचनिगु खरका न कागु याना बाहापूजा थे जागु तजिगु ज्याजो इले बेले यहाँका देशवासी पिन्त चित्त शुद्ध यागु वातावरण सृजना याना वैचंगु दो ठोये चले येले चंगु सुवर्णपुर महाविहार सुम्बाहा पुनर्निर्माण या कोचागु लस्ता बौद्ध परंपरा संस्कृति कथा ये ऐतिहासिक व महत्व जागु ठिठी बिहारे यल बासिपी वया बाहा पूजा या गुजा नेपाल सम्बत छिन्सा सव पी खुद गुलाठो दशमी 2083 साल भाद्र 9 गते शनिबार नि यागुदु नेपाल बौद्ध खेलले नापान से ठुक्ता ठिठी बिहार बाहाले विराजमान बिजापी क्वापाड्य लगायत ठिठी बौद्ध द्यपिन्त बाहा पूजा वया पूजा यागु प्रचलन दैचंगु ख ठुगु दे ठुक्ता पूजा यागु गोसा सुवर्णपुर महाविहार पाखे यागु खसा ठुगु बाहा पूजा ये डुगु करीब सुइचागु ठिठी बिहारे वना बाहा पूजा याना भव्यता पूर्वक कोचाको गुडो ठुगु बाहा पूजा निन्ची नि छग बसे करीब 86 शिबे अप भक्तजन बि सहभागी ज्यादेउ ख ठुगु पूजाए चले बाजा गाजा सहित ये क्वा बाहा ठैती सुटेसिया चाटा इले पूजा याना बाहा पूजा सुरु जुगु ख अनलिपा बाहा पूजा छुस्या बा झ्वा बा जुका ढक बा ठंगु खसा अन जलपान याना बच्चा विश्राम यागु खसा वया लिपा हान ग बा नग बा श्रीग बा श्रीग चैते नु बा था मरु टछ बा असंगली महाबो बा महाबौद्ध ठंगा ठन विराजमान जुया बिजाम द्यहेट बाहा पूजा यागु जा यागु ख ठुक्ता ये अनलिपा बाहा पूजा या क्रम याट न्याकाटो यंका ते बाहा मुगद्य ते बा पाला द्य सबल बा भोसी कोटवा टर बा वटु मु बा वटु जन बा इटुम बा मखम बा सिकमो बा मरु कुमारी बाहा बसन्तपुर ओम बाहा जोर गणेश बिकमा बाहा कोहिती बाहा कोसा बाहा हिउमट मिखा बा नुग सो बाहा मञ्जुश्री ट्वा इको बाहा यङ्गा लग यता बाहा गोफ मुसुम बाहा जाप्टो ब्रह्मोट्वा मुसुम बाहा यता तक चाइला ठिठी द्यपिनिगु दर्शन पूजन याना बाहा पूजा कोचा के गुजा यागु ख ठुक्ता बाहा पूजा या सक्ता द्यपि चाहिले कोचा का निने करीब स्वता इले ब्रह्मत्वाले भोजन याना सक्ता जा कोचा को ख ठुक्ता या बाहा पूजा छोले ठौ या स्थिति ये ठिठी बाहा या अवस्था गुप्त ज्यावै चन टका तक सिकेगु होटा चुलाको खण्डो यल बासी पि यल निसे वया ये ठिठी बाहा चाहिला दर्शन पूजन या गुटैगु बौद्ध शासन या त स्थायित्व बियाटे त गुल्तक भाव भक्ति डुटैगु तक क्यंगु खनेदो मृत्यु संस्कार या झले खाडा मछले उडा समाज जास्न पूजया 2022 साल पुस 10 गते बिहिबार चंगु नियमित मुज्या चिसा छेलाबुला यान वैचनको खाडाई बारे न सहल ब्याकेगु ज्याजोगुडु ठुक्ता मुज्या सहल या झलेर खाडा अशुभ ज्याख अथवा मनु त मृत्यु जिगु बक्ते दिपे वनिबले सिमया द्यने तेगु ज्या ठौकने ज्या वैचंगु ख लोनेगु यागुडु ठुगु इले ठौकने आपासिन खाडा जना वेगु चलन थे ज्या वैचंगु याटा आवली चलन चल्ती महेगु निर्णय यागुडु नापा म्यामस्ते सिमय द्यने फांगा तेगु चलन दुगु ख उगे खाडा ढेगु उडाटे परम्परा निसे वगु मकोटका टागुडु ठौकने फांगा टेगु चलन मड्या वन टुंगु अवस्था बल्न वैचंगुडु
ठोक्टया अवस्था याना मज्जी मगापी म्या मस्तेसन जग खाडटया मेपी सक्सिन खाडयो सट्टा ठाउगु सर्दा अनुसार धेबा स्वा छाया मडमेस त चाइला सुगतिय कामना या टैगु ख समाज कोछुगु ख उडा समाज ज्यास्न पुजय दुज रत्न कमल कंसा कारण उडा सयट ढागुडो ठुक्ट या जाइत ची सक्सन नालकया न्याका यंकल धासा बाटर बरन याटन यको टिव जुइ थैगु समाज आशा कागुडो नेवाटेस अनावश्यक थान अर्थय मडेक न्यागु ज्यायना हेगु प्रवृत्ति ज्या वैचंगुली ठम न्याकगु ज्या गुल्तक प्याछि ख ढैगु खेन हेक्काटया न्याव निमागु स ठेका हैचंगुडु कर्णदीप 2 नम्बर चिताया व्यवस्थापन उडा समाज मिति 2082 साल चैत 4 गते बुधबार खुनुये महानगरपालिका 15 वडा कार्यालय पेश यागु निवेदन आधारे वडा कार्यालय यागु पौ उगु संरचना व्यवस्थापन व सञ्चालन यात मागु अनुमति प्राप्त जोगुडु नाप ठुगु व्यवस्थापन कठ दाह संस्कार लागि मागु सिया आपूर्ति नेपाल वन निगम पाखे सहुलियत दरे व्यवस्था जोगुडु संरचना सञ्चालन लागि मागु प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था न जुइ ढुङ्गु गुडु गुठ्यार पिन्स ठाउगु पाखे दाह संस्कार सम्बन्धी छुन कठ प्राविधिक ज्या गठिके पुसा ठकागु कोकागु सिटेगु च्याकेगु दाह संस्कार कोमचा तले छु या माली मखु व्यवस्था जोगुडु दाह संस्कार खर्च प्रति दाह संस्कार टका नेडो व न्यास निर्धारण जोगुडु सेवा शुल्क पुल्त अनलाइन QR कोड या व्यवस्था न जोगुडु ठो डक्व व्यवस्था या आधारे सकल सी गुठी पिन्त चिटा नम्बर 2 छेलेगु ज्या अपुइगु व सुविधा जुइगु अले ठुकी छु अन्यल बा अलमल मजिगु आशा समाज यागुडु यो कोइको सुबेद छनासना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुलादर जुया वेकनाची सक्कसित थया उडा बुख कनादिला नाप उडा बुख फुचायतन सुबेद छनाचना वेका पिन्छ थुवाएको बुख मुना ग्वालियाना दिगुली अते हेथो बुख चया ग्वालियाना दिमा बाजु सुगत रत्न सिन्दुराकार जुयातन यो कोइको सुबेद छनाचना नाप छेक पिन्तन यो कोइको सुबादु जिगु थो ज्याजो उडा सन्यना दिगुली अथे हे छेक पिन्त जिगु ज्याजो गथे ताल नाप सल्लाह सुझाव छुम्पी मन्दुसाक वे कमेन्ट बक्से कमेन्ट याना दित या छिटा डाइरेक्ट मेसेज याना दित इना प्यासी छिगुठो अफिसियल युट्युब च्यानल व फेसबुक पेज लाइक शेयर व सब्सक्राइब याना दिल धका भलासा कासे थौया जिजाजन ह्या कामी सुम्या स्थापित थनेपु सुंगु बालागु मछा मजुला धागु मिन्यंका थौया तपा सुबा